Ua hoʻomaka wau I ka hana hoʻokūkū ʻana iaʻu heʻe o nā makahiki paha. A leila, ʻoia ka haleiwa menehune, ʻoia ka ʻino o ka hoʻokūkū. A leila ma hope o kēlā ua hoʻomaka au e hana I nā hasas, Hawaii Surfing Association. Okay. Ma kēlā wā maopopo wau makemake au e lilo I wahine heʻe nalu hoʻokūkū no ka WSL. Puni loa wau I ka heʻe nalu wale ʻana. Soul surfer. Ai, puni wau, aloha nui wau I ka heʻe nalu ʻana. Aka no na hoʻokūkū ʻaʻole he mea maʻalahi kēlā noʻu. Mauno koʻu haʻalulu ʻaʻale hiki o ke noʻonoʻo polole ma koʻu hoʻokūkū ʻana a I kēia la he pili kia kēia. No leila, ua puka no wau ke holo mua nei au a ka mau no nā mea I hiki hoʻokaʻo ia. He aha ka ʻokoʻa nui? Ke nānā nei nā poʻe a ʻoe a loi ia ʻoe a ma kēia hoʻokūkū ma kaʻu wau I kēlā. Haʻalulu wau ma muli o kēlā. A ka ke heʻe nalu wau iaʻu iho no ka leʻaleʻa. Ale noʻonoʻo nei kēlā mau mea. ʻAʻole noʻonoʻo wau I kekahi mea. Ka heʻe nalu wale no ʻana. Ai, oia ke kumu. Pilikia wau ma ka hoʻokūkū ʻana kekahi mau makahiki. I kou manaʻo. No, he mea kēia makahiki make wau e puka mai ka Challenger a hoʻe I ka Pai Championship Tour. No leo kēia koʻu makahiki e kolu e hoʻa'o ana e hoʻe I ka Pai Championship Tour. Okay. No leo. Ona ʻolana wau kēia makahiki e puka ana wau. Oia kou manaʻo.